Promjene kreću od tebe. Dobru naviku i ti usvoji. Sav svoj otpad pravilno razvrstaj i odvoji. Upoznajmo se s pravilnim razvrstavanjem otpada. Kako bi nam zemljica bila čista i zdrava. Svakog dana zemlja sve više nam je tužna. Zbog odbačenog otpada postaje bolesna i ružna. U malom parku razbacano je svakakvo smeće. Promjena u svijetu danas od tebe kreće. Bog ekipa, ja sam Koko. Došao sam iz dalekih krajeva da vam pokažem što sam sve naučio i kako da zajedno razvrstamo otpad i na taj način ponovno učinimo našu zemlju lijepom i zdravom. Ali prvo saznajmo kako ćemo prepoznati otpad koji se može reciklirati. Svaki proizvod koji na sebi ima ovu oznaku može se reciklirati. Ovaj znak naziva se Mobiusova petlja i pronaći ćeš ju na plastičnim, metalnim i staklenim ambalažama, na raznim kutijama, baterijama i kuhinskim staklenkama. A naš prijatelj Koko pokazat će nam kako reciklirati. U svakoj kući trebamo imati 4 spremnika koje ćemo razlikovati po bojama. Plavi spremnik je za papir, žuti je za plastiku i metal, smeđi je za biootpad, dok sve ostalo odlažemo u zeleni spremnik. Koko, a zašto je bitno razvrstavati otpad? U otpad odbacujemo puno stvari koji se mogu ponovno iskoristiti ili reciklirati. Sakupljeni proizvodi koje odvojimo u njihove spremnike pretvorit će se u novi proizvod i naći će novu svrhu. Stoga ekipa, promijenimo lošu naviku i odvajajmo otpad umjesto da ga odbacujemo. Prije nego što vam pokažem što u koji spremnik ide, ekipa, ajmo se prvo nešto dogovoriti. Izbjegavajte korištenje jednokratnih proizvoda, kao što su jednokratne plastične vrećice. Te plastične vrećice najveći su zagađivač naše prirode. Neki naši jako dobri prijatelji zaglavili su se u bačeno smeće i tako se ozlijedili. Umjesto jednokratnih plastičnih vrećica koristite papirnate ili platnene vrećice. Platnene vrećice su lagane, čvršće od plastičnih, a najbitnije od svega možemo ih ponovno upotrijebiti više puta. Jedna platnena vrećica zamjenjuje 1000 plastičnih i korištenjem nje zaista činite razliku za zemlju. Učinite tu razliku već danas. Stare knjige i bilježnice, razni listovi papira od crtanja ili računa, papirnate vrećice, novine i časopisi, pisma i kuverte, kutije i kartoni spadaju u papirnati otpad. Papir i karton odlažemo u plave spremnike. Jedan list papira moguće je reciklirati 4 do 6 puta. Jeste li znali da za proizvodnju 1 tone novog papira trebamo posjeći 24 stabla, dok za 1 tonu recikliranog papira ne trebamo posjeći niti 1 stablo? Na taj način recikliranjem papira čuvamo šume. Ali pripazite, prljavi i zauljeni papir, tetrapak ambalaže, papirnate i vlažne maramice te ubrusi, fotografije i fotopapir ne spadaju pod papirnati otpad. Njih odlažemo u komunalni otpad. Plastika je materijal koji se dobiva od nafte i koristi se za izradu velikog broja proizvoda koje koristimo svaki dan. Plastiku i metal odlažemo u spremnik kojeg ćete prepoznati po žutoj boji. Nepovratne plastične ambalaže, ambalaže od deterdženata, čaše od jogurta i pudinga, plastične vrećice, plastični pribor za jelo i piće samo su neki od plastičnog otpada kojeg odlažemo u žuti spremnik. U isti taj spremnik odlažemo i tetrapak ambalaže od mlijeka i sokova, čelične i aluminijske limenke od pića, konzerve od hrane, metalne poklovce i slične metalne predmete. Ne zaboravite, za plastičnu i metalnu ambalažu od pića koja je veća od 2 decilitra možete dobiti novčanu naknadu u trgovini. Takva ambalaža na sebi ima i oznaku na kojoj piše povratna naknada. Biootpad je otpad iz vrtova i parkova, te hrana i kuhinski otpad. Jeste li znali da više od 30% kompletnog otpada iz kućanstva čini upravo biootpad? U spremnik koji je prepoznatljiv po smeđoj boji možemo odložiti ostatke od voća i povrća, ljuske od jaja, listove salate, ljuske od krumpira, lišće, suho granje, uvelo cvijeće, otpalo voće, talog od kave, vrećice od čaja, piljevinu, koru drveta, slamu i ostali otpad od hrane. U biootpad ne spadaju kuhani i tekući ostaci hrane, ostaci mesa i ribe, pepeo, novinski papir i časopisi u boji, ulje, mast, obojeno i lakirano drvo i mliječni proizvodi.
Najbolji način za odlaganje bio otpada je kompostiranje. Koko, hoćeš li našim prijateljima pokazati kako kompostirati? Bio otpad možete kompostirati u svom dvorištu. Kompost kao dodatak tlu hrani biljke i pogoduje rastu biljaka, osigurava prozračnost tla, zadržava vodu te stvara uvjete za život organizma u tlu. Sve ostatke voća i povrća odvojite u jedan spremnik. Pri izlasku iz kuće ponesite spremnik i istresite sadržaj u komposter. Nakon 6 do 12 mjeseci kada kompost sazrije, izdvojite ga u posudu ili košaru. Prilikom sađenja novih voćki ili povrća iskoristite dobiveni kompost. I to je to! Dobijete zdravo, svježe i prirodno voće i povrće u vlastitom dvorištu. Papirnate i vlažne maramice, prljavi i zauljeni papir, ostaci od mesa i ribe. Otpad je koji se ne može reciklirati. Zajedno sa svim ostalim otpadom koji ne pripada u plavi, žuti ili smeđi spremnik odlažemo u ostali komunalni otpad u spremnik zelene boje. Ekipa, pripazite! U komunalni otpad nemojte bacati staklo i glomazni otpad. Otpadno staklo iz kućanstva možete odložiti u spremnike za staklo na obližnjim zelenim otocima ili u reciklažnom dvorištu. Sve čitave i razbijene staklene čaše, boce i staklenke bez čepova možete odložiti u kontejnere za staklo. Staklo se može reciklirati beskonačno puta i na taj način štedimo prirodne sirovine. U spremnik za otpadno staklo ne odlažemo prozorsko, medicinsko i automobilsko staklo, ogledala, sijalice i keramiku. Kao i za plastičnu ambalažu, za staklene boce od pića koje imaju oznaku povratne naknade, možete dobiti novčanu naknadu u trgovini. Sav otpad za koji nemate predviđeni spremnik možete besplatno predati u reciklažno dvorište. Otpad koji dovezete mora biti odvojen po vrstama, a u reciklažnom dvorištu možete zbrinuti preko 50 različitih vrsta otpada. Pokidane stolice, namještaj, vrtna oprema i kupaonska oprema spadaju u glomazni otpad. Velik dio glomaznog otpada može se reciklirati i tako iskorištavamo vrijedne sirovine i najbitnije od svega štitimo okoliš. U reciklažno dvorište možete besplatno zbrinuti tekstil, drvo, metal, staklo, ali i elektronski otpad. Stari televizor, stara računala, oprema od računala, mobitel i ostale elektronske uređaje možeš predati u poseban spremnik za električni i elektronički otpad. Električni uređaji napravljeni su od brojnih dijelova koji se mogu ponovno upotrijebiti u novom uređaju. Njihovim recikliranjem štitiš okoliš, ali i pomažeš u stvaranju novog električnog uređaja. Za svoje igračke i ostale električne uređaje koristite baterije koje se mogu puniti kako biste ih mogli koristiti više puta. Otpadne baterije odvojite u posebnu kutiju i tako ih donesite na reciklažno dvorište. Jednom godišnje, po pozivu, imate pravo na besplatan odvoz glomaznog otpada s vaše adrese. Dovoljno je samo da nazovete na kontakt telefon reciklažnog dvorišta i oni će prvom prilikom poslati kamion po vaš glomazni otpad. Sada smo naučili da u otpad ne odbacujemo stvari koje se mogu ponovno iskoristiti ili reciklirati. Promijenite naviku i odvajajte otpad. Pripremite spremnike u koje ćete odvajati otpad koji se može reciklirati. Ne zaboravite, imamo plavi, žuti, smeđi i zeleni spremnik. U plavi spremnik odložit ćemo papir, u žuti metal i plastiku, u smeđi bio otpad, a u zeleni sav ostali komunalni otpad. Ukoliko imate dvorište, bio otpad možete i kompostirati. Ne zaboravite da plastičnu, metalnu i staklenu ambalažu od pića možete predati u trgovinu i za nju dobiti novčanu naknadu. Izbjegavajte korištenje jednokratnih proizvoda kao što su plastične vrećice i jednokratne baterije. One štete okolišu i najčešće završe u našim morima i oceanima. Glomazni i elektronski otpad zajedno sa svim onim otpadom za koje nemate spremnik možete besplatno odložiti na zelenim otocima ili u reciklažnom dvorištu. Budite i vi ekoheroji, reciklirajte otpad i učinite našu zemlju lijepom i čistom.